Ketheka muno mutegeri wa Wero TV mbetikie uri mwega na nkinyagia nurane wikendi mbega na watindia owega muthenya waku wa umundi inkugwatogeni methani yetu ya nteto tha imwe mbetagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu wa mathithio utuko mundi ni Maureen Kirimi mbere bururu ino ni mucia nteto iria tukubanganiritie. Ndi Mboronte ni gavana Mwangaze ya munispa ya Meru na Maua gwikirwa ratirini. Kiriga kia ikuo cia kware mukuru kwa Jenga. Nzikuga Jafet Kome kuyokia murigo wa ikuo cia maandamano na kuria gwatwe. Pareria mbithukiro cia maitha na wamba wa ndethia na ntaira cia mekarika mama. Tukemberedia Collins Jemosi Galicia nekiretu empine na abithurira borishi na urageti antoka mirongo ina na maire kwa ebindaria miaka iri. Collins agwatitwe nyuma ya kuonekana na Mary Kadhumba irimani kuonekana kwa Mary Kadhumba irimani ria gutamatiria kwa rentura ya mukuru kwa Jenga untu uretite muthuro umunene muno antheni ya Kenya. Kuringana na ntumiri ya munene wa borishi Ndikeri Mohamed Amin augete muntu muka wa mbere kuragwa ni Collins ari muntu muka wa Boniface Mongera hari na Inocia Kiriga. Rwanyi roborisi edisiai ntukone barokerete mbiche motano mwe orokomekara ja Collins Jomaisi Galicia orabako abo mwekira mpene rokiro ntukwenarwa na umbokire na bera no mwene kora mumbere jwanto ekoro mirongo ina na baire Lisi barere sera bako rugendo mutano ro kwambiria korana rwambiria miaka iri thiri ari ambiriri na mwe korowe na jana ndini atonyuri marundu ja mathuku ja korana ari atiri manabo na tumando ekiwendo nabo nyumene aboraga na hueta kubata. What is it that motivated this young man to do what he did? And what he told us was that he was married to his first wife in 2022. He started for her business. She squandered the business. Started for her another business. She squandered the business. And out of bitterness, he chopped her into pieces and dumped her at the quarry. Mutanojo orano miaka 33 kulingana na DCI barugara komborete nyomba ijire imwe roterwa Kayole na ingi roterwa Kware ere kwirite na mitega na rimwe kumakirikira kiria aboraga. We conducted a quick search in the house which led to recovery of the following very, very crucial exhibits. 24 Airtel SIM card holders with new SIM cards, 8 smartphones and 2 feature phones, 1 laptop and 1 hard drive, 1 machete that we believed was being used to dismember the victims, 12 nylon sacks similar to the ones that were being used to stuff the bodies at the quarry dam, 1 pair of industrial rubber gloves, 6 national identification cards for men and 2 ID cards for women, 1 pink female handbag, 2 pink female panties, 5 rolls of cannabis sativa, 4 huge clear sellotapes, some of which were recovered at the scene. So these ones are similar to those ones recovered from the scene. Vimo ya mwarororo yare umuthia ndiratumiridise kugwata muthuganirwa aria kugwatwa athongonwa na rugira ithe nteto je wenka na rata imari bokurwa kuma miaka 18 mwanka
35. Apparently he is a person full of vengeance and hatred. And he had a special predilection for beautiful women, according to what he told us. Although beauty is subjective. What could be beautiful to you might be not beautiful to a person, but he had a predilection for beautiful women. Kirimiri niyo 12 gwatikanite mwankera na ndiku makiarene kiu ya kware kuririkana muthuganirwa arabagita irongo arafu acoka akathukania nkunia mwanya nenyagire nkunia ingi agacoka akathukania kuri ikwite kenda gutijanirio koje. We are dealing with a serial killer, a psychopathic serial killer who has no respect for human life. Murangiro wa disi na rute tente tuishonde ntagaro ejenge akenye batirite kodre bechure bire bibinge na bimo binene bidito bishumiri ja kongerekano ne ate mtu omba kodro akioranto 42 kwa miaka 2 na ndwangisho kadeja ndegorone itemenye kinyambi kinge mwene kumburante tueje ne o maikiroto arota kako ibungeje na nonto bonto bonande dirikare kenye na kibara kodre kyojo ne okojo bobu inge kenda kodira nyonta abiure bya Kenya na mabitha baba dise bendete no thongoni bwao muthuganiro ni rikwithira ikitho kotini au ntukwerojo ngiripota ndo Sharo TV kumajikaro bya DCI kingi na ngine nekine kimushoni Nairobi Peter Boniface Mongera. Onaethirwa uriorari munene wa borisi Japhet Koome berio gitini mbeumbithe kuma mushi wa maua ni marombete gwikirwa mpine wa Koome kumania na utumiri wa binya kire borisi na kuthenia mbeumbithe 40 na umwe matigitwe mariaku ni murigo makwenda Japhet Koome akamatithua ukadirikano mushi wa maua mbeumbithe nkuruki ya matano ni matigirwe na banjo cia miri nyuma ya kuringwa na risasi kire maandamano. Dennis Mugendi na riboti ino. Mushini o maua kuri kumwe antu babethi bathithiti maandamano ya kuregana muswande jo wathubwa mbesa sabasabene baba ingi baringiro risasi ni polisi na kugwata banja ingi nande antu babethi ni bakenerete kwibuta ngugine kwa inspector wa polisi Japhet Koome na toka bubutingani bariuga na bateretwe ikugwatwa arugurwe thitango na atwirwe kibungo gya nsera kwa mtonge oretharia manto amaya kuresign Japhet Koome asia uthengwe ararita na actually itonete antu abethe mno boroi na yarora kwenda kwa generation ye to take leadership in the future te manto amaya bado to anto bamerito kubiboya mno no ntoba kuresign na batere nya kubungwa burombomba kwa ontobo ye kuresign wa Koome na rasereri mno ni kuresign nonto if jamaa oyo kya kwithira etete ara kenda mba kwa wantu it is so unfortunate na abwiri kuresign na so far abwiri kuchunguzwa nonto nora orete anto wengi sana kithurai jamaa oyo abwiri kuruguru wa case na gathitangwa na thekwe kenda ithrere example kiranto barabangi bake ya mwara ki interior security eta kwa rimanto Koome anto ubedrite beku ya mno re Koome arari IG kuwa kya komboswa mtungi okomea sheria kana mtungi okomba ku counter ethi maandamano ira yeya kwetha kwi mzuri mno ke no nduito tezo kiba swa visa ibinge mno kumania Koome na aombe oswa munturo ukombana na ngwe ya interior tinduki imbithi yaki bari na magi igurure Koome indi kinyanto bakuru ni bamorotete Japhet Koome na bati kuresign mapema nonto ngwa uteta gona na nyane thoku muno ya kworoethia antu kinyare antu bara maandamano kwa mawa anabeto banana ibarathirwe thai baina mayata onde ya bagwe bwaya dene kenyo nto na bakethoro Nairobi ro iko ngwanto boro bainge muno onto ro itrona go baatega na ba bakiri kuniene baitang yoko itangwa kwa Koome na bati kurwa mastaka ai kwa court kenda mya kutuero the youth ibo bakuwa na ora ndorera thia ora tukua nonto kintu kimwe tutikwenda thirikari na nini ena musene na turenda justice in all Inspector General uarethirie tene kiwa onto atsane ka tomba na kwenda wa mbere ya butwa asine wengwa na narethirie manto amya kinye no tegwa tutetha sinyata. Dennis Mugendi, Sharo TV, mushini o maua
kaunti ya Meru. County Commissioner wa Meru Jacob Ouma natarĩrĩtie mbithũkĩro ya maitha iria yonekanire tariki 6 cia mweri uyu na nĩ baria akwathĩrĩra ndethia magana manana cia 19 ni ciethirwo ikithiwa nacio kire mbithũkĩro ino bamwe na oguna ugĩte mwankatha ino ni maombete gucokia ndethia 570 na ciere augĩte thirikari nĩ kwĩyũmia kũrũmĩrĩra iria itigarĩte na arina ma ikethirwo ikionekana. John Thiga enacio. Kuringanira na County Commissioner wa Meru na Jacob Ouma ari gataga tariki 6 na 12 mweri woyo ndithi ta kunyira 819 kuma ndwanda cetigania na igembe na rakumba kuokerithagua ichombete kuikiju maitha na 570 na ciere cia ndithi chombete kuwa mwankira gicoka na cia nenkerwene. Tumekuwa na uvamizi kutoka kwa majangili na majambazi, wevi wa ng'ombe kutoka kaunti jirani ambao walikuja na kuweza kuiba mifugo takriban 819 kiwemo ng'ombe 772 katika kipindi hicho, mbuzi 41, kondoo 5 na punda 1. Kwa jumla mifugo 819 walipotea kati ya tarehe 6 na tarehe 12. Tumekuwa na uvamizi mara karibu 6 na majambazi wakatoweka na mifugo wale, lakini katika hali ile tuliweza kujiimarisha vikosi vilivyo pale NPR, ASTU, GSU, RDU na wengineo wameweza kujitahidi na kupigana vita, na kati ya ng'ombe 772 ambao walitwaliwa tumeweza kupambana, na hadi kufikia sasa ng'ombe 556 wameweza kurudishiwa wenyewe, kuchukuliwa kutoka kwa majambazi wale na kurudishiwa wenyewe. Mbuzi 21 kati ya 41 wameweza kurudishwa. Kondoo wote 5 wamewahi kurudishwa na yule punda hajawahi rudishwa. Kagitani wa Kuuma aliwa 247 mandithira mwankira witaombete kuikiwatikana ibawatanirita na kaunti muturi gutigiriba kutingatia kenda wana chikaomba kuigwa igicokerwa ene. Ningependa kuhakikishia wafugaji wetu ambao wako katika maeneo ya Northern Grazing Zone ambayo inajumuisha sub-county za Mutwati, Igembe North, Igembe Central, Tigania East na wale wa Tigania West ambao huleta mifugo pale, ya kwamba mikakati ya usalama imeimarishwa, vikosi vyote viko ange, na katika juma hili ambalo tumekuwa na uvamizi ambao hatukutarajia, tuko na ndege ambayo tumepewa na serikali ambayo iko standby ya kutusaidia katika aerial surveillance ili tuweze kuhakikisha kwamba majambazi wale hawezi kujificha katika msitu huo mkubwa ambao ni eneo kubwa na pana. Tunataka kuwaambia wananchi ya kwamba tumeimarisha pia na mtindo wa NPR ili kuhakikisha kwamba mahali popote ambako mifugo wapo na ng'ombe wanachungwa na mbuzi na kondoo na punda na hali kadhalika mifugo wote, lazima tuwe na kikundi cha NPR kuhakikisha kwamba kama kuna uvamizi wanakuwa wa kwanza kuweza kuanza mapambano. Hali kadhalika vitengo vingine vyote vya RDU, ASTU na GSU viko katika doria na pia viko katika hali ya standby. Ikiwa kunatokea jambo lolote, tuna kikosi ambacho kitaweza kufika mahali pale na kuweza kushughulika. Ikagitani wakombete kwigwa akiwa kirenkirano yochokira chombete gicokaga ajikari umana ombete kwigwa agitotoro bwake na arithi bathatu. Mwisho kabisa, ningewaomba wachungaji wale ambao wanataka kwenda na ng'ombe peke yao, wanataka kukwepa
utaratibu wa usalama wa uchungaji ambao umewekwa katika maeneo ya Northern Grazing Zone ya kwamba wajiepushe na huo mtindo, kwa sababu wanakuwa kitu inaitwa soft target. Wakati wewe unapatikana peke yako na mifugo yako, wale mifugo wanapochukuliwa, hata wewe umechukuliwa, inakuwa ni vigumu sisi kujua kwamba kumekuwa na uvamizi. Tafadhali watu wazingatie katika vikundi ambao viko pale, waweze kukaa na kamati zao ili tuhakikishe ya kwamba wanyama wetu wanachungwa. Hatutaki watu kupoteza mali na maisha yao. Na ninatoa rambirambi kwa askari wetu aliyeuawa na wafugaji pia ambao waliuawa katika kipindi ambacho tumekuwa na vurugu hii kutoka kwa hawa wavamizi. Tumepoteza wafugaji 3, tumepoteza askari mmoja na mwingine amepata majeraha ya risasi, yako hospitalini. Pia NPR mmoja alipata majeraha ya risasi akatibiwa na ako nyumbani anaendelea kupata nafuu. Ripotera Weru TV, Mbeta wa John Ndhiga. Ngwataniro ya biashara ma Nairobi ni marutite migambo yao ori ukwirigirwo kuthirwo na maandamano ma Gen Z ntuku ya royo taunini ya Nairobi maugite mo matibinga biashara ciao inde muntu uri okenda kugeria kuthukangia biashara ciao amenye ni mebangite ni morontite asiasa mana kuma county yao makiwaga nimo methiritwe makiriba athukangia kureta kirigishano kiri maandamano. Boniface Mongera ataririe nteto nacio cienderete gutamana rungu atintere monya cianthiguri kithiro cithika maandamano ntuku ya rojo na ndia biashara bakuma taunini Nairobi ibashiumirite na bari akiugo kimwe aria berite nthiguru ikumenyekana bo bwega bo ntuku ya rojo batithiro bakinga nduka ciao norogo citikia muno na agerekeria kinyithia maguru jawe etite kuia. Sisi tumejitolea kesho tutakapokuwa na maandamano, tutakuwa sisi doria kabisa na polisi kuchunga mali ya wananchi na wanabiashara wote, na ndio tunasema kesho mabiashara tutafunga, tutakuwa huko tutakuwa hao na sisi. Ama namna gani? Biashara barendera bakwa tayari bamithite ndwangisho karia hati kuna na siasa bana bakuma county ya Nairobi barabakwithira beria mikoro geta kwithukira nduka ciao na kuma maandamano ja kwambiria ibethito betite sare nyingi ya nkuruke mabilioni. Tumepoteza pesa mingi na hizi maandamano. Wale wanaandamana tunawajua na wale tunawajua hao si wakora. Kuna wale wanalipwa na wale wanawalipa, na mimi nasema hivyo kwa sababu polisi wanawajua. There are about 4. In fact there are 4 who we know. Ni wa Nairobi hapa. And if you go through the social media mtawaona tu kule wanalipwa na kule wanaenda kuchukua pesa hata jioni. Kumakiri kwithirikia arua na muno kumarutero mitandao baba inge bandamani bariuga no mwanka bethiro betigira rais Ruto akwithira kebera gitine no ntona remi gutongeria nthiguru bwega iguru yo gushoka kantu kwerojo te county Nairobi kethiro kithia maandamano ake inya county ne wingi maandamano ja kethiro ja ithika ja kumeneria magavana baria bakunyangi into bya mwingi nke reporter Ntosheru TV kumaje kengine na kinene kemusho Nairobi. Mbeta Boniface Mongera. Ngwataniro ya tongoria ma Kristo na kinyagia Aisilamu ni marombete Gen Z gutiria maandamano maro yo nikenda kubakanya ruaria na gushwira thiri na ntaira ndini ino ya Kenya. Sheikh Mohamed Khalifa augete shume ithatu ithirite ni kwithirite kwina asara inene ya utonga na kinyagia mioyo na ontu wabathatha ino ni kwaraniria na gutambia thiri a Kenya kagitanio kau na we Rais Ruto akiaria ri interesia na kuru na ugitimbe umbe netigie gutumirwa na kureta ndua a Kenya no ntumbaria makumariba na kumatuma kiri maandamano ni makumenyekana nkuruki na ugite ariteari kugwatana na atongoria mwanya maria mena maoni nkurani kiri gucokaniria ukiri andeni ya Kenya. Ore ikundi mwanya igite na mbere kumiria kwariria njira iria ithiritwe igitumirwa ni Gen Z kuromba thirikari mabagutu. Bado tunataka rais asafishe serikali, haikuwa tu mawaziri. Kuna watu wengi wale departmental heads wakubwa wa state agencies bado wachafu na rais bado amewaandika kazi. Riu kanjo ya maimams ne yumeretie kwariria ubatu wa kwaria na mugambo umwe andeni ya Kenya kabindi maandamano mabanganitwe mamuthenya wa ruyu. Inchi ikiwa imechomeka, inchi ikiwa
imekuwa na fujo na balaa, hakuna atakayepata nafuu. Kwa hivyo mwito wetu, kila mtu, kila kiongozi aweke chini silaha yake, apewe nafasi mazungumzo. Muhimu mazungumzo. Ikiwa watu wanazungumza wataelewana. Mariuga nthi itiumba gukura kwina ndua kanjo ino ni kuria nthuke ya Gen Z gutigana na maandamano kana kurutha mathiri. Kwa kuwa wakora wamekuwa wamevamia haya maandamano, twaomba Gen Z wakiweza kusimamisha itakuwa jambo la busara, na kama wataendelea na maandamano ihakikishwe hakuna mambo ya uhalifu wowote ambao kwamba utatokea, ambao kwamba utaleta madhara kwa Wakenya. Na pia mazungumzo ambayo kwamba yanaendelea iwe ni kwa ajili ya usalama, maendeleo kwa taifa la Kenya. Pia tumeona ule mswada unaohusika na IEBC hivi sasa tayari, na tunatarajia mabadiliko mengi yatafanyika. Na wakiaria Rais William Ruto ari kaunti ya Nakuru agikira mushingi wa ebiga thoko ya Keringet na ugitembe umbithi etikwenda gutumika uthuku kubaragania ukiri wa nthi ya Kenya. Kuna watu hawataki tupange vijana wafanye kazi, wanataka kupanga vijana wafanye fujo. We want to tell them we are a democratic nation, and the young people of Kenya, they are not available to conduct violence. They are not available to have anarchy in our country. We do not have a spare nation. We have only one Kenya. Hatutaki fujo. Na kuongera maria makuri bambe umbithi ni kenda maandamana thirikari ni kumamenya ni kama yukiria matagaria. Wale ambao wana sponsor hiyo violence, sisi tunawajua. And I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya. Shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Na shokete augawe na kugwata ugeni muntu wonde wina eciria ririega ria gucokaniria nthi ya Kenya na akathikiria atongoria monthe maria makamucua. I am ready, I am willing, I am available to consult with as many leaders who are willing to consult with us, so that we can form a government that is going to bring Kenya together, so that we can face the challenges of our nation together. Katuge kanya tunogoke banini tikathino aku. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Uri tayari kureta ugaruru kukirirwa ngiro utungata bo mwiri? Numero Healthcare Training Institute tukureterete mubango joritani kiri utungata ba ugima bo mwiri biumye kenda bya kuthoma kirasine na biumye binana bya attachment sibitari kenda gukuthuranira bwega kurita ngugi kirirwa ngiruru kugwatanira na mubango juju uri batara aki grade ya D- kiri KCSE gwitia ugakurukiro ni kanya gaka kenda kwambiria rugendo rwaku rwo kurita ngugi kirirwa ngirwa ugima bo mwiri nitukueja na utheri ukuria mauritani amwe nguche sukuru kiri muoroto jwetu jogo kinyaniria uritani bwa kiwango kya iguru waandikithaneni bwitite na mbere kirasi gikambiria ntariki 5 mweri jwa 8 BC yetu ni 80 na tukagwitikiria kurea kaora kuringana na umbani bwaku riungira obisi yetu barabarani ya makutano Gitoro Mugaru na Rubis Jumatatu mwanka njuma thaijiri charukiri mwanka thaa 11 na nkuruki Jumamosi thaa 3 mwanka thaa 8 turingire thimu gukurukira 0711 214 772 Numero Healthcare Training Institute, nurturing health with compassionate care. Kutaka kanyakika kathongika wete green. Yenyange. Karibuni. Ala. Nonto matha izeterere.
na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako huku igwa. Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nyongo eterete ya bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo. Chua ndo mekarire Ete modungi. Ndoka imoduyo ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nane natosa. Afya Plus. Anki nenye kedirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Jamii yetu sako ibaguko gwatoginikire mambura za kuruguria rwangiro rweru muchena Joisiolo gwatania na tutu gukongwera umbani bubu bo miaka 30 kenine ke jamii ya Mosque ntuku ya Jumatano tariki 17 cia mweri Jojo na ni kwambira thithatu cia rukiri gukinya gwaku ni kwa gitumi amwe na motungata zaraja kaezanwa ni kumenyithwa iguru ria account mwanya za junior account, fixed deposit account, TSC salary account, business account na inge kathomba nkuruki ukamenyithwa iguru mithemba mwanya ya loan ja maendeleo loan, asset financing, biashara loan, kilimo biashara loan, salary loan na ingi nkabo bwinthe ibogwati ogeni. Oringi nkugwatia ogeni mutongoria wa kiama kia NARC Martha Karua na ruthite gikaro na ndikimantito ondi kwethiritwe kurega kwiganira gwitikaniria gatagati ga utongoria wa Azimio kumania na Raila Odinga gwitikaniria na Rais Ruto kwithirwe na ruaria rwa gucuira nthi ya Kenya mwerekera. Karua augite maita mamengi ni kwithiritwe kwina ndwaria iria na matunda kiremu Kenya na kiabata thaino ni kurekana na kuringa kanywa na kwithirwa makirumira ciiko iria ikethirwa igitetheriria mu Kenya. Anthony Kadenya ena riboti ino. Lwali lwa ngwataniro lwalo ndikithitwe ni Rais William Ruto lwa kwalaniria na guselewero kiri mathina malama kwalilwo ni Gen Z liu no kalothiete na mbere kureta mpatho gatigati ka ngwataniro ndega na thirikari ya Azimio na ona kethira mutongere wa ngwataniro eno Raila Odinga ni onekanite kugwata mbaru kuthitheka kwa lelo lulu na kwerithia turukethira lulu imwana na thirikari atongore bangi kiri ngwataniro na Azimio ilo Kalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa wa DAP-K na Jeremiah Kioni wa Jubilee ni bamenelete lwa lelolo kulinga na mutongero na Kenya Martha Karua Mount Mala Gen Z bakwaleria mateko batara gwikarande kwaleria heni malenda jiko jaime kwa imwe. Dialogue is not necessary. What dialogue is necessary? To get all the senior officers in Nairobi who have been in place when this is happening to go home or be suspended. What dialogue is needed? To get police officers whose faces have been in the media shooting wantonly, killing people. What dialogue is needed for them to go home? And what dialogue is needed on corruption? What dialogue is needed for the clear message to William Ruto and his regime that they must exit the stage?
Kulingana na Karua, Azimio nigirite ni aremo na nikagita liu ba Gen Z kanya kagutetera Kenya kumaki mauntu maria matakuthi na mbere wega. This particular Gen Z demonstrations were not by us. We tried as Azimio. We failed. Through the usual methods, come with dialogue, before you know it, co-option and compromise. Let us allow our children space to bring accountability to this country without necessarily trying to take them over. Na kili kura wantu na kutewa kwa mili yao ntereja kware amuja Nairobi Karona menete thirikari Rais William Ruto na kuganile meto kuruta ngugi yayo bloko baterie na kila kibaterie kuthithe kathaino ni Rais William Ruto na thirikari yae kwebo bisini. It is either these executions and disappearances are acts of a criminal government or a rogue government, or that it has failed in its most sacred duty of protecting and defending human life. Whether the murders are as a result of complicity by the state agencies or their inability to protect citizens, the only way out of this is for the entire Ruto regime to go. Na kagita kala Gen Z babanganite maandamano muthenyo ara mujo Nairobi Karua aliwa kenda utetheria ntu baingi batigate mioyo Rais William Ruto no mpese gule migambe imwana bibi na kwebo bisini. To prevent further unnecessary confrontations and loss of life, we call upon William Ruto to heed the people's voice and to exit the stage, to resign. Enough is enough to corruption, to incompetence, and to brutality. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Toni Shingi Mariam orontirwe ni Gavana Kawira Mwangaza kuthongira kirembondi cia municipality ya Meru na Maua tukea monde ni makinyete mbere ya bunge ya Meru nikenda kuungwa maori umwe wa kuthojwa Veronica Kariuki na retete miario nyuma yawe kwithirwa ari umwe wa maria marungamirite Desi Pyramid Scheme iria yatunyire mukari wa Meru milioni 5 unge oria worontetwe ni we CEO wa Meru Dairy Kenneth Gitonga na ari kurega kuyukia kanya kau kiumia kithiro Bishop Kiogora Magambo onawe na kinyire mbere ya kamiti ino baria araina kagitaga kaumu gutareria niki atina maratathi make kutherua ninkiama ya EACC na nkinyagia KRA Muthuri Murioki atarerie Rio narua ndio kamiti ya Gimiunda ni ubangano mu matauni ekunga mori antu baria barorote to ingavana wa Meru kwithwa beke mbondi ya municipal ya Meru ana Bishop Magambo na kinyamwe kuru wa Bishop Kanja GGV no Kariuki bakijitene na county assembly ji ponekana bakuria biro nkabo ona kumenya miturire yao na naraba itangugi mwekuru wa Bishop Kariuki no Veronica Kariuki agitonya karango negiki na kwambiru na biuria kumana mabangro jwareju tukumenya Desi alamto kadhuba beto bagitambe chashio mwambera akiambia agowati komnya nigitike kware akio kirimbango jojo. And number 3, I was like we were not like managers. There's a name that I'm trying to look for because whatever happened later was not in the good. You know, even from the beginning, those people came, and all those people who came from the beginning, they got their benefits. But then who came later are the ones who are defrauded by the company. But it is not me who defrauded. And to put this in order. Ene nyume kungwa mauri nkuruki auga ari mwerekeria. Because she has stated clearly she was a manager. Manager oversees management. And management is dealing with people or things. Na kiro ni mesingana Meru batereke mbango jojo awane nkuruki amungana milioni jireka na idatu. Disclosing to this honorable committee how much was lost during that feast for Marians and those other stakeholders who had deposited their monies in that in the Desi where you are acting as a manager, because between 2 and 3 million. Between 2 and 3 million. Yes.
Antonia Onwe Bishop Kiogora akiaria kagita kara uriru antu bara benda iria kwina kanisa we etho akiuga ketho na mubango yo mwega kyotigira antu baba bakuthama thamwa na bachura antu angi araba ketho bakenderia arakore into bionde bira bikwendekana. I've stayed with them, most of them there for the last 10 years. Some have educated their children from what they get from selling around the road reserve. We have engaged successive governments of Meru County to come up with a lasting solution to that situation. Because those are very intentional businessmen and women who are selling along our church fence, and they don't have anywhere else to go. So I believe if I get this opportunity to be in the municipality board, we need to come up with a lasting solution to relocate them and to get them a site whereby they can do their business decently. Because we also share our facilities with them in the church. There is, of course, they are on the road reserve and they don't have washrooms or they don't have clean water. They use what we have in the church. So that it is like a family to me, and I would like to be involved, finding a solution to give them a decent space to do their businesses to other people. Nguruki MC Baba petho bakiuria biuria kumana baruga ciawe irikonekana ni kurikina kagita. He has said in his answer which is written, yes, I have fully complied with tax obligations to the states up to the end of the financial year. Now, the end of the financial year was 30th June 2024. If you go to the documents provided as compliance for tax in this or whatever that he gave us, tax compliance certificate, it is valid for 12 months up to 8th of March 2024. Again, he has lied to this committee because we should have gotten an updated tax compliance certificate. Thank you. That one is not the only document that is expired, because first thing that you said is that this document should have been checked, and you go to all those other documents. Higher Education Laws Board, it is valid until March 8, 2024. India mnabu magamba agicokia agwa kagita kana banenkana baruga iji itakarukini kagita inda agati umegutwa baruga ingi kona ni ari umene. Documents of chapter 6 chair. Yes. Where I'm in the process of renewing them. I was not around, so I know that we presented them when we were requested before, and some of them have expired. I will issue you with the current documents. Kabiteje nandi yongite mauri baba kenda iketho ikaranthi nikenda kuonekana kethreka betekeria kutonya ke municipal board ya Meru kana marito jaje ketho jakitejanirwa Muthuri Muriuki Oro TV mutiro Kangangi. Profesa Erastus Njoka narombetea karimadhara kanithi kugwata mbaru gavana watha ino niwe Onesmus Muthomi Njuki kutigira na kumba kuruta wira wawe bwega ori kinikyo kibindi kiawe gia kairi na kia mwisho utungatira kire gite kia ogavana darakanithi. Njoka na ugite ari na witikio akayo kia gite kia ogavana kiri durano cia mwaka wa 2027 ariti ari mathikoni ntere cia Robati. Ora hari munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka nariungite ntere cia Robati kuboreria akari nyuma ya ikuo kia mukuru Japhet Maragara Mbugi ora nithe wa Ainsworth Kithinji Maragara mukaririgite wa kiama kia Athletics Kenya rutere rwa Eastern. Njoka na uriti akaribaba kuthingatira ngerekano imbega ya mukuruju ora ari mwendi kithomo. Bwana Maragara ni ararutite wira munene muno wa kanitha na ni menda kuga wanatuyu ni tubati gwika logo ni tubati kuthomithia ciana cietu kwenda cukuru nundu tukwinaga kumabira cukuru wega na tutumira resources cietu mwisho ni kabisa tutwithirwa turi na mandagitari tutwithirwa turi na aruti mawira ma thirikari nweba na tutwithirwa turi na mangi engi ni tumathomithie kwenda kithomo
na kuthura into iria ingi mathukiria maisha ta drugs. Nuntu drugs na ikuthukia antu muno. Kagita waku Aranjoka auritie akariku wa tambaru utongoria bwa gavana Muthomi Njuki kenda abarutira wira burakubatirie. Gavana agituika MP na mutethirie muno. Agituika gavana ria mbere na mutethirie. Bau bangi bari history indwana riu ni musapotaga. Nuntu twathie githurano ni nwe wathurirwe. Na ni musapotaga ntana rioma wawe na ntikari omai anokethwa kuri untu akwenda ni mutethia na buki na njirana kumutethia. Ariuga kinya nyuma ya Njuki kumuchinda kithurano ni kinene ikuruku ari na wirigiro bo ukinyaniria kiroto giake ya utwika gavana wa kaunti no. Muthomi wa Njuki ni atwikire gavana na tutathura riu ni menda kumwira arikia bwawe ninio nke ukia wira baria kethirwa atigiririte mugan support ni menda kuo gununtu ni na maono wanawai na maono mawe na tutimutangikia maono makwa ni kuona ciana cietu ikugia na mawira na tugwaka industries kuria makaruta wira. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. MC wa Mwanganthia Njuki mugambithania na bithurite akethirwa akibangania kureta rwaria mbere ya bunge ya Meru akienda watho kurikithwa wa Wandi kugwataga nusu ya mbeca cia ugoti imocanitie augite Wandi ya Mwanganthia ni imwe ya Wandi iria yocanagia ugoti omwingi muno kiri thirikari ya Meru indi bamona ugu matithirite makigwata mirandi ya uthii na mbere augite Wandi ina thina ina thina imingi irebo kuthukanga kwa barabara na nkinyagia gwicura kwa ronchi rikwina makondoria mutikare atarerie. Mwanganthia ni moya Wandira chuthuranaga kigina ekingi kiogotia ja kaunti ya Meru ijite migambo yakwa ni mutugikara indi ni MC wa uko Njuki Mugambi urio kwa gitumi bothurana yogoti bobwingi ni uria Wandire na marandi jamaingi jara jatumaga maiga jendwa na njira inene na ko akiuga kareta muswanda mbunge ya Meru jwaku akigina kiogoti kira chuthurana nusu ya kigina kiwe gatiga go Wandine kuthithia mirandi ya witi na mbere akiuga thirikari ya Meru ikamataga kigina kionthe igeta gutongia kungi gatiga Wandi wiri ntheri. County government ijukagia mbeca igeta cio kuthithia kungi batu gwetu gutethithagwa na tutetikirio majiria na nde unde Njuki ntetikirio tukathithia mucemano na stakeholders twaranirie and tokai involve office ya governor tumwira mantu ja tutijetikiria tutwa gukora itambe cire nyingi in the county arafu ijukagwa chita gwita maendeleo kungi batwe otikyo tukwana and very soon ngaikia mbiri in the assembly nekenda o revenue yondere gukoraitwa afo beti choka gondokora yumete. MC Njuki akeja na ngerekano adiuga kinya kethira ni bobare na muthetu jo mwingi jora jumaga marandine njira chao kagita kane chithukangi bone na chitegwitirika turigwo thuku muno riria batu tugachangia ki revenue na barabara chietu itumba gwitirika kwarenda stereo magwetu lakini ote barabara ile chietu inyingi cha Mwanganthia tena kwarenda na kwao ndiuga revenue ya yuma Mwanganthia afo bit ebuyo choko barabara ne cha Mwanganthia nontu icho chotho kwi marori yau nikenda barabara chetu ibuja Kingi MC Njuki adiuga Wandi yawe ni moya Wandi iria nene ja Meru na njira ciao ni nyingi muno na kinya kwithira Wandi jere ntere cha bogaiti ni bethagira bakia mukira mugojo mwingi muno kagita kambura na kwa undagacha ni mirandi menene kirebo ira bethagira bagetia akiuga ngabana wa Meru kawira Mwangaza na ete akariba Mwanganthia wirane wakubanda gacha ithanthatu ile MC Njuki
ugite batacho na mwankira na Rwaije. Mwangandia says yeo 89 square kilometers. It's one of the biggest ones in terms of geographical distance. Nanande niyo road network sira nyingi I should think in Meru County. Na barabara hiyo itomba gwetereka. Miuro ire yuma Mount Kenya ire mingi ejeta nande kaumira Mwangandia. Kwao tuenda so many bridges cheko gwatithania anto. Ko Mwangandia anto babengi batomba kwaraneria nonto baberwo ngoro whether be different people na baberwo ngoro nonto badurani muro na muro jote na ndakasha. Mudiene ni rombare anjoke KMCs Bamero kugwata muswanda joe mbaruona jureta mbunge. Niranke jana mbiru ebu ndi baromba bampe support nonto mbije baba inge nyabongwa 11 ne collectagwa in their respective ones na value yao itioneka. Keri potrante to shawero reakwari eto ne motugen kare.